اف كنيسة خاچا بيروز عن صليب المقدس لتاخا قصاع يا شاما بايتخت سوريا تفي روش آبوريا خراب جبر شر و بلافبونا كوروناي بدهان كريستيان أرثوذكس ججنا رابونا مسيح كو بإيستر آن فصح تي ناسكرن بريو رسم ولي و بنميجي بيروز دكن ابنا فشاد دستي حكومت دايا و نها آرامه لجبر كورونا روش خرابه خلد بيجن او پابندي ريكارن خو پاراستن دبن دما بشداري ريو رسمان دبن احنا جايين هلا نصلي وكل ام هاتنا نميجي بكن باوريا ما هي کو پاشا روش خوشتره سبا خوشتره درباره كورونا جي ام بابندي ريكاران دبن و ام ناطرسن تشتك نكاره مش كنيسه قطبك ججنا رابونا مسيح لبا أرثوذكسين كريستيان هر سال دكوا روجا که یک شمه دنافبرا 4 نیسانی و 8 گولانه ده. لگور کریستیانان وی روجی مسیح رابوی سرخوا پشتی 3 روجان کول سر خاچ هاتو بودانین. لیسال اف ججن دکوا یکمین یک شمه گولانه. دمک دیا روج بروج هجمارا پیکتین کرونا زیده دبه. حتی نهال نافچین حکومت بهتر ج 22000 کس به کرونا کتنه. جوان 1598 کسان جان خوش دستانه. جايين نعيد بالكنيسة كنيسة الصليب ام هاتنا الكنيسة صليب ججنا خو بكن ام هاتنا رابونا مسيح بيروز بكن هناك برسگريك هنا جبر كوروناي ام هول ددن پابندي ريكارين خو پاراستنه ببن ماسكان بكار بينن و بشداري نميجي ببن لگور آمارن حکومت سوریه بری 2011 و دست پیکرنا شر نافخوار رجای کریستیانان لسوریه 10 جسدی خلق سوریه بو کو 23 میلیون کس بون هجمار کریستیانان ارثوذکس در دورا 1 میلیون کس بون جبر شر و یریشن گروپین تندره بهتر ج 5 جسدی جوان کوچبری ولاتن درو محمد ابراهیم رودو